Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi otvaramo novi starter deck Don Quixote of Flamingo One Piece card game. Ono što izdvaja ovaj deck od ostalih jeste to što je jedan od najpopularnijih i trenutno najboljih dekova u formatu. Sve što vam je potrebno jesu dva ova startera i još neke karte koje možete da nađete u boosterima i spremni ste za turnir. Hajde da vidimo šta se unutra nalazi i koje karte se dobijaju. Pred nama je starter deck Don Quixote Don Flamingo, starter deck 17 One Piece. Hajde da ga otvorimo i da vidimo šta se unutra nalazi. Jako dobro pakovanje. Unutra imamo deck, uputstvo za igru i jedan booster The Best One Piece card game. 10 karata po pakovanju. Savršeno. Sve ćemo ovo sada da otvorimo. Evo ga sam starter deck. Fenomenalno izgleda. U jednom potezu smo otvorili. I hajde da vidimo šta se dobija unutra. Imamo Don Quixote Don Flamingo. Imamo Lova 1. Love. Hancock. Boa. Krokodil. 4 komada. Buggy. 2 komada. Marshall. 4 komada, jer je jako dobar za deck. Don Quixote Don Flamingo. 4 komada. Izuzetan. Orchid. 4 komada. Jako dobar karta za ovaj deck. Getsko Moria. Kuma. 4. Edward. Weevil. 4 komada. Još jedan Moria. 4 komada. Mihawk. 4 komada. I jako dobra karta koja obavezno ide u deck. Ovdje imamo Lova. Odličan. I Jimbe. 4 komada. Od ostalih karata tu su Don karte koje nam omogućavaju da ih koristimo tokom duela. To bi bilo to za starter deck, a sada ćemo da otvorimo i booster koji se dobija ne samo ovom, već u svakom starteru. I sada nam je ostao jedan booster koji ćemo da otvorimo i vidjet ćemo da li možemo nešto da povučemo što je dobro. Svakako dobit ćemo jedan Don, to je sigurno. I hajde da vidimo Kingdom of Germa. Odlično, to je prva karta koju smo povukli. Sljedeća je Delinger. Zelena karta. Barrier. Wow. Wow, još jedna žuta karta. Neko. Viper. Izgleda fenomenalno. Još jedna podrška za žute. Curo. Odlično. Hoćemo li izvući neki foil? Juma. Isto podrška za zelene. Ajmo dalje. Monkey the Luffy. Wow, evo ga. Luffy, konačno. Povukli smo ga, izgleda fenomenalno. Također, podrška za dekove koji vole Luffy-a.
I idemo da vidimo što imamo još. Charlotte Bruli. Izgleda odlično. I sljedeća karta je Dawn. Wow, ovaj Dawn izgleda savršeno. Baš je moćno. Inače, u svakom ovom pakovanju možete da dobijete različite donove, različite artove, čak i foilovane donove, što je jako lepo. Ukoliko prvi put igrate One Piece, imate mogućnost da naučite kroz aplikaciju koju možete naći na Play Store-u i to potpuno besplatno. Naravno, bit će riječi i o tome u narednim videima. To bi bilo to za ovo otvaranje. Naše mišljenje je da je ovo najbolji starter deck od svih koji su izašli ove godine. Ukoliko vam se svidao video, ne zaboravite da lajkujete, da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekom narednom videu gdje ćemo pričati i o pravilima ove igre i još mnogo toga. I naravno, otvarati neka nova pakovanja. Vidimo se. Pozdrav!